برنامه کولان برنامه یک چاندی جواکی و خدمتگزاری یا هفتانه هر روز دوشنبه د مجموع هفته ایواری به مقام شلوی لسر روپلین مدیا جواکی ین وون اف ام گهداری بکن. دما و خوش به گهداری وون اف ام خلق کنو یا برنامه کولان. روزا اینی حشتی و مهیده لناوندا چاند و هنر یا محمد شیخ و آباجاری قامشلو کنگرا چارمین یا یکیتیا راگهاندن آزاد هاتل درخستن به بشداربونا دهان روزنامه‌وان و خبرکاری چاپمنیه ین هرمی و ین ناملتوی. آمدکاری اج کنگرای هات کرن سیپانجان اندام کمیتا آمدکاری و وساد بیجه. خباتن آمدکرنا کنگرای چارمین یا یرا آیه بری شهر عفرین دهاتن کرن لی پشتی کو ایریش لسر عفرینه چه بون اف خبات هاتن راوستاندن پشتی دمکه شخوا جوی شهری داگر کرنا دولت ترکیه عفرینه را بری 2 هفتهان زیده 2 هفتهان جی کمیته یک امانکار هات چه کرن اف کمیته پرانی وان جوخا روزنامه‌وان یعنی روزنامه‌وان بون هاتن چه کرن لسر راپورا سالانه نقاش هاتن کرن لسر راپورا بنپیکرن لدیجی روزنامه‌وان هات آماده کرن هر وها چاوانیا اف کنگراوی چاوا بیل درخستن کرتو که ماسیین و لگوری و گلک پیشنیارین و کمیته هبون جبو گوهرتنا ریزکنامه جبو کو سالن پیش ریوبریانو کاربن وان که ماسی و کرده که ماسیین یعنی کو دکار روزنا اختیار کاندنا آزاد درو دانه بین در باز کرن لگوری ویش خوا هنک نیرین جی هاتن گرتن جهن روزنامه وانا که وی چه بیکرن ام چاوا بکن لگوری ویش خوا وک هرجار خوا کمیته هنک پیشنیار و آماده کاری اندکی پیش رجیش خوا ده کنگره ده افتش تینی خاش کرن خباتین کنگرای بالکشاند لسر کار مجلس و پلان سازیین سالا بوریده اینگو گلک خالین لاواستی ده هبون سیپانجان وها دبیجه گلک بال هات کشاندن سر مجلس یه بره یعنی چما وصا هنکی لاوازی کتبو کار چما وصا هنکی کارن هبون نهاتن بریکو پیکرن پلان سازیین کو هاتبون داین نهاتن کرن گرک به برفراهی اف هاتن نقاش کرن جبر و پیوستی هات دیتن کو براستی ده هن قالن ریزکنامه ده گوهرتن بین چه کرن ده اندامتی و نه اندامتی اوه ده چاوا بیگرتن دست وقت پیشنیار خوا د کنگره د جهاد قبول کردن اف مجلس کو بر 22 کس بین هنکی حجمار وان هات کم کردن جو کاربن ده بهتر کمیسر هفت بن و کاربن زوبزو خارج خستم بکن مشکله این کو درد کافن پروبلم این کو درد کافن کاربن خوا رخستم بکن ده بهتر باوای کی چالاک ببن خودی رول دوی یکیتیه ده به ارمانجا گراگهاندن رولک باش و پیشنگ بلیزه خباتکاری چپاوانیه دوگهستن راستیه درای گشتی ده باش بینن زمان کنگرای هاتل درخستن جبو خباتین سالا بوریده هفسروک یکیتیه راگهاندن آزاد یه بری اکرم برکات و وساد نرخینه ده سالا بوریده شخوکار خباتین هاتی مشاندن گوری پرسپکتیفن و بریارن کنگره سیامین هم کارن بیشن بگشتی هاتن کرن هم راپور آماده کرن جبوی کو انتهاکات دولت ترک در حق باکوری سوری و روجاوادا و راپورن در حق انتهاکات در حق روزنامه‌گر داشته نکردن و دهمان دمیده شخوا پرورده جبوی اندام راگان آزاد جهاتن نکردن هر وسا اکرم برکات دکار سالا بوریده هن کماسیان دبینه گلو اف کماسی چنه؟ تنی کماسی در کش خام رخنداینی ویجی دیدن اوجی ارگانیزه کردن راگهاندن آزاد
ده قادن بنود تينا رزقار كرن هكذا بيجن من بيش طبقة راقة سدمي بناجي كو إن أكتيف بونا مجلس برنجة كي تمام قومي تبقاري وخباطن خونا رابون ده همان دمه ده ريبرين هريما يعني مثلا وكان بيجن كوباني جالك جاناجيش خو كاري خو سيستماتيك ندانه مشاندن شو كاري هري مازوجي هفسروكاتي هاتا خوستن يعني حتى اصلا كي هاتا كرن اما كاري كنا هاتي كرن في ساله ده او بوكو ريبرين هري من كونو هاتي رزقار كرن ده tam organize nekir. Yani civin lor hatin çekiren nikaş projnamavana rahat ekiren ama o biryar ku biro lwa da warn vekiren nahata tamam kirin. Dverdiş kam rahma dayna xodden. وەکە گوتێ زانین گۆزەحمەتیên xebatkarê çapemeniyê di salên derbasbûyî de gelekî balkişand û kêmasiyên gelek kar jî pêk hat. Cihad Derwîş endamê yekîtiya ragihandina azad nerazîbûna xwe ji bo gengeşeyên Godholê de çê dibûn nîşan da. Gelo Cihad çima nerazî bû? Ev civîna geçê bûyê gişî مخابن يعني برانيا وان نظام بتش اركيوان وتش واجبات وان وتش مسؤوليات وان يعني وكي نموناك بتشوچك يعني وكي نموناك بتشوچك تدبيجه اسخازم ماليا في اتحاد ناس بكم بچاواتي وچاوادر herkes سي خلدجي ناخواز ناس بك يعني هذا مشكله يعني او نظام بتش دبيجن يعني نظام بيج بوچ دنگي خال ددن تسي خال ددن يعني اف ديسم فدغر مبدئي دنگداني مبدئي لغوري من مبدئي عادله بيوست اف سيستم هم بيجوهرتن بيوست كسكي مختص يعني كوميتات مختص شباب تقييم بقالهم اضافه بكن يا اضافه نكن شباب فعليا كي مختص شباب يعني Hevseroka yekîtiya ragihandina azad aberê Şehnaz Osman balkişand li ser rola yekîtiya ragihandina azad di vegihostina bûyerên Efrînê û êrîşên dewleta Tirk adagir ker. Çalakiyên xwe êgo pêra bû ji bo berxwedana Efrînê pêşkêş kiribûn û wisa diyar dike. Mecbû êrîşên ser Efrînê yekîtî bi tevlîbûna hejmarek ji rojnamevanê serbûxwe me hemlak dest pê kir bi navê min ecil Efrîn ji bo Efrînê me hindirê vê hemlê de me hewil da gomkaribin bi dîmen bi foto bi dîmen û bi agahiyê rojane em teqrîr kî rojane çê bikin ku em ser rewşa sivîl û êrîşên ku dewleta Tirk li Efrînê dikir ji bo wê najî ji xwe ev hemle hevalê me rojnamevan taybet jî ji vê de Cizîrê grûpek çê bû çû Efrînê rojane me raporek çê dikir ew rapora hanê me ser rûpela xwe jî dadxist rûpelek me ji bo taybet ji bo vê kampanyê me çê kirbû rûpelek Facebookê rûpelek Twitter û ser Instagram jî. Lê tevlî wilo di kongrayê de hûn rojnamevanên Efrînê bûn rexneyên tûj ji kêmasiyên goderheqê berxwedana Efrînê kiribûn İdrîs Henan yek ji wan rojnamevan û xebatkarên rojnameya Ronahî li Efrînê bû yekîtiyê û wisa rexne dike. Di vê derbarê de rexneya me li ser yekîtiya ragandina azad hebû ku pêwîst bû pêvajoya berxwedana serdemê ku 58 rojan li hemberî hûvîtirîn êrîşên dagirker li dinyayê qewimîne bi ser Efrînê ve hatine hîna zêde bi belge bi dîmen foto bi hemû awayên ku raya giştî pê bihese bi hatana belgekirin lê mixabin ev tişt bi qasî hêviyên anguar komisyonên ku jiyara dihatin hêvîkirin pêk nehat serviyan esasan hinekî rexneyên me ji yekîtiya ragandina azad re hebû. Em bihêvîne di pêvajoya nû ango piştî kongra çaremîn a yerayê û hilbijartina meclîs û hevseroketiyeke nû ya yerayê ev karê ku kêm maye ango berxwedaniya ku nehatiye şûpandin û duyemîn qonaxa berxwedaniya serdemê biben bijareke sereke ango projeyeke sereke ya yerayê ku bikaribe bi raya giştî rastî û heqeta berxwedaniya ku li Efrînê rûdaye bi raya giştî re parve bike. Hevseroka nû ya yekîtiya ragihandina azad Evîn Yûsif ji bo plansaziya sala nû her wisa erkê gul ser milê rojnamevana têkirin
وها دبیجه ام بهێڤین ام الگۆر وێ مەسئولیەتە گرانی هات سەر ملێمە ام الگۆری وێ مەسئولیەتێ بێن ام بهێڤین ام کار و خەباتێ یەکیتیە ام پێشخینن و ام بهێڤینەژی ام الگۆری وێ باوەریە وان ئەنداما بن بەرگوان ئەم هەلبژارتن ڕاستی یعنی وەک بارێکی گران دانین سەر پێمە ئەم بهێڤین ئەم الگۆر وێ گرانیا ویباری بن و ئەم الگۆری سیقەتا وا بن و ئەم کار بن کار و خەباتێکیش بۆ وان بکن ساڵێ پێش ده سەرکەفتنێش هەمە خەباتکاری ڕۆژنەمەگەریەش دخوازم و تایبەت ئەندامێ یەکیتیا ڕاگەهاندنە ئازاد گوهرتنن ده هجمارا مجلس ین بری گو بیستو ده اندام بون نها بویا نه اندام. ابراهیم خلیل یک جوان کسین گو جه خود ده مجلس ده گرتن. جبو گو یکیتی باش به ارک خورابه پیوسته گو لسر هن خالان بسکنه. لگوری گو ابراهیم خلیل دی بیجه افخال چنه؟ جبو گو کاری رگان آزاد پیش بکوه گرک سیچار خالن هنه پیک بینه یک جی از بیمن گو گرک بهتر گوه بده کاری سندیکای و برجواندیان اندامی خواه و یه نه اندامی خواه جی یاد از بیرم کو کارب اگر کارب اکادمی نا و کسن مهنی وقت بیج بکشین برخود بهتر و باش به یادم کو کارب بهتر دوراتا نه چه دکش خواه لی بهتر دوراتا چه کش بو اندام خواه و یان کسن دیجی د راگهینر کو دوار راگهاندین د دورات اجوان رچیکه و وان به پیشخه خالق ده هي مجراگهاندن آزاد بهوی کو ان شاء الله د سالم بیده هر بور ده هر بهتر ببر مدنیت ده هر بهتر ببر کار سیویل هر دوری چنا کوکین سیاسی و حزبی ولات ما گهدار وان اف ام ام گهشتین داویا خلقا خواه یا برنامه یا کولان دوی خلقی ده مبال کشاند سر کنگره چارمین یا یکیتی راگهاندن آزاد آگو لقام شلو هاته بول درخستن حتی خلق اگدن هون بمینند خیر و خشیه ده